Kihana kimako kinene ni igomeire aikari a itura ria Kipsaraman thiini wa gicigo kia ubunge kia Baringo ya Rugongo thutha wa mundurume umwe kuragwo na njira ya guthecangwo na kahiu ngingo-ini ni abithaa umwe wa borithi wa wathani wa matura mwene ucio. Kurerikana abithaa uyu uria ukurikanite ta Victor Ruto okuru wa miaka 32 uria urangagira kambi ya Bartabwa arathecangire Ruben Cherotich okuru wa miaka 43 uria kuratuika niwe mwene kirabu gia 3 Ways na kahiu ngingo-ini thutha wa gucongoirana kwa ihinda. Abithaa uyu aregete kuriha ciringi 450 cia njohi iria aranyuite kirabu-ini kiu. Huyo marehemu akamwangusha chini. Alipomwangusha chini akatoa kisu na akamdunga mwenye baa. Huyo mwananchi alikufa akiwa anapelekwa hospitali na wenzake ambao walifahamika kama ni polisi kutoka Bartabwa ambao walikuwa watatu, wakashika gari lao na wakakimbia. Kamanda wa borithi mwene ucio Robinson Thiwa ni ugite kwirwo uyu ni ikitio ngono na gukorwa gikinyo igoti-ini narua ta uria kwahotekeka niguo gwitika thitango ya njuragano. Thiwa ni athiete na mbere na kuga mena wira wa kuigana uria mabatie gutwara igoti-ini na uguo matirabatara ihinda ringi ria gutabanio thuthuria kuma kuri maabithaa borithi kuona no nginyanagia kwirwo uyu akue mutharaba wake gukirikana arari kirabu-ini kiu mathaa-ini maria mekireirwo mukana makafyu. Haipiti bila sisi kupata taarifa ya kwamba kuna mtu aliuawa, kuna mtu ameua mwingine. Thutha wa kwandikithia ripoti ya ceceni-ini ya borithi ya Kabartonjo, mutumia mutigaire Jennifer Ruto uria ni umwe wa aira aria matanyitwo gwikinya igoti-ini ni ahoete kihoto kia muthuri wake kionekane. Kurumirira giko giki Thiwa ni arutite mukana wa kuhingwo kwa irabu ciothe mwena wa Kipsaraman thaa 2 cia utuku na kuria muingi wa kugutia watho uyu no rio kunyitikana akiwagarara ni ekung'ethanirwo nake ni watho. Thiwa ni keteritana kuri muingi ria gwetha njira ingi cia kuhorohia ngucanio ciao handu ha gutengerera ciiko cia njuragano. Kama kuna shida, kuna njia mbadala ya kuweza kusuluhisha misoso. Wasiwe ni watu wa maki hasira. Mtu amekosana na mtu kwa kitu kidogo, unasikia hiyo kitu ilifika mpaka mtu akawawa. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.